Is-Senat Amerikan ma sabx lil l-ex-President Amerikan Donald Trump ħati li bi kliemu fuq il-medja soċjali jinstiga l-vjolenza fl-irvelijiet f'Capitol Hill fis-6 ta' Jannar li għadda li matulhom inqatlu 5 persuni. Il-vot finali fis-Senat Amerikan kien 57 favur u 43 kontra. Mr. President. Majority leaders recognized. Mr. President, I send an order to the desk. And the clerk will report. Ordered that the Secretary be directed to communicate to the Secretary of State as provided by Rule 23 of the Rules of Procedure and Practice in the Senate when sitting on impeachment trials, and also to the House of Representatives. Is-senaturi tal-Kamp Demokratiku l-koll votaw biex Trump jinżamm responsabbli għall-irvelijiet imdemmija ta' Jannar u aktar kmieni din il-ġimgħa wissew ukoll li jekk Donald Trump ma jinżammx responsabbli l-istorja kapaċi tirrepeti ruħha. 7 senaturi mill-Kamp Repubblikan, il-partit ta' Trump stess, ukoll votaw kontra l-ex-president, iżda xorta ma kienx biżejjed biex jinkisbu ż-2 terzi tal-voti li kellhom bżonn. Li kieku l-vot għadda kontra Trump, dan ma kienx ikun jista' jikkontesta l-ebda kariga politika. Dan kien l-iqsar ġuri fl-istorja politika Amerikana kif dan biss 5 ijiem. Mal-aħbar li Trump inħeles mill-akkużi, il-President Amerikan Joe Biden ħareġ jgħid li dan juri kemm ifranġli d-demokrazija fl-Istati Uniti u li l-Gvern Amerikan għandu dejjem jibqa' viġilanti. Il-President Amerikan qal li kull ċittadin Amerikan għandu dmiru r-responsabilità biex jiddefendi il-verità.